To travel is to live. Life is not meant to be in one place. So go where you feel the most alive. What's up, mga Saliksana? This is Yan. And this is Zelan. And welcome to Ananda Resort. Woo! Ang room tour. So tara, ubanay ko rin yun. So karon mga Saliksana, nata sa Sidsa room, and then ani sa room na sila duha ka bed, single bed and double, so duha ka person. So probably it can occupy 3 persons if I'm not mistaken. So kung gusto mo additional nga kuan, so you can ask the front desk about that one. So ani mga Saliksana, super nice ani kay ano, sliding door si Ja. So, you can just open, or imurang wakili agalan cortina, so makakita na ka sa pool or swimming pool nga view. So, ano na so yun sila nga, gabi ko no kanang nanay mga lights, ana. So, let's just see kung naadyo. So, later, ipakita na. So, karon nasa lampshade usa sa kanang taliwa, and then they have a table, then TV, and then if you love coffee, so pwede ra ka mag-init ari ka na sila heater, and dyan na po sila ka ng fridge ari. So, you can use this one. Oh, diba? Oh, super nice. Then, ako sila kanang blower. So, kung gikan ka naligo ito, gusto na ka matog, so pwede na ka mag-gamit aning blower. So, super nice and inconvenient. And then, they have this big mirror. Diba? Makagwapa mga Saliksana. So, pwede siya i-take out, ma'am. So, yeah. Nice. This is nice. Super nice. And this is kanang lang sa 2. So, this is my favorite place to that is. Favorite spot. Kaya nga magganahan ko mag-save tanaw sa akong face. Kaya mura rin sa kuwan. So, now, let's have this area. They have an open cabinet. So, nasa open cabinet mga Saliksana. So, pwede rin yung ipang-hanger ang mga salina na dapat yung suotan. Or kanang ipag-suot yung mga salina. And then, dati po sa lugar, mga nilang comfort. Ang sa, uy! Udah. So, karon mga Saliksana, nata sa ilang comfort room. And then, super nice, kay clean sa kadyo tanawan. And then they have their CR, so pwede sa mo i-close. And then the toilet bowl. Then naa sila kana mga pandari, kana gamit ano sabon, shampoo, and so on. And they have the tissue. Then again, mirror, di ba? So mo din yung pinakanayos na ni kayo bonus siya na mapagkakay siya. So mo na si John pinakanayos. So again, this is their comfort room, super clean and nice. So karon nanapunta sa laing room mga Saliksana. And then, this is their new room, ari sa Ananda Resort. And look at the ceiling, guys. Grabe. Ang ceiling niya, na kanina matikdan bitaw nga. Kanina, super nice din si Ja, promise. Hindi sa eagle tanawan. And then, kanina, tanaw ko headboard din. Headboard lang, headboard. Okay. It's a prank headboard nila, guys. Sige, ito ang ganda. So, tanawa sa guys, and then, good for 2 packs, diya ko na si Ja. Then, nagya po yung mirror, and ja, naamsay ko ang full view sa swimming pool, and ja, sa kuan po dila ka ng kanan na or canteen. So, naasi top vlog of si Kobe. Tag. Leon. Tag. Dag. Le. Tag. Oh. Tag. 1, 2, 3, go. Go. Tag. Gini lagi. Go. Balik. Ladian. Go. So, aside sa atang girong tour gundya mga Saliksana, so naapod sila ka ng ocean view nga mga rooms. So, kana si Ja, usa na si Ja sa ocean view nga rooms. Kanang makakita ka sa kanang, of course, ocean. And Ja, kanang in front rin ni si Ja sa Pamilacan Island. And Ja, nice din sa mag-relax ari kay
Super relaxing siya. And then, mani sa mga rooms nga, ocean view po siya. Look at this view. Oh, diba? Look at this one. So, kung for example, gusto mo mag-date with your someone, special someone, or naaway mga occasions, anniversaries, and so on. So, this room is good for you. And maka-relax sa pagkaani. Tanaw. Oh, diba? Amazing! Oh my God. Super relaxing just sa promise. And siya, pwede pa ka magka-coffee, early in the morning, then you can see the ocean. Nice is a promise. No. Ginagawa mo? Sira na. Bawa nga na suga. Uy, talaga. Gini aku. Dali. Diba mo guys? Nanira lagi siya guys. Nanira. Kita juga tuh baik gisiran ya kurtina. Kita kata yang gisiran kurtina. It's a prank. Day 2. So thanks God for another day. So as you can see, siyan wala diri kay ni una siya uli kuyog ni Tats gabi. So karon I will show you the day view of Ananda Resort and then mapalupat ang drone karon. So let's go. Ari sa Ananda Resort mga sanog-sana, naka-promo sila 80%. Yes, 80%. And then, gawas ana, kung gusto lang mo mag-walk and dire, maligo lang mag-swimming pool, so tag 200 per head from 9 AM to 5 PM. So gawas ana, so pwede po mo magamit silang room day use for 599 2 persons from 10 AM to 6 PM. Wow! We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, we know we
So ari sa Ananda Resort mga sarog sana. Ganan po maligog dagat. Napoy dagat diri White Sand Beach. Walking distance na siya. So nara siya dito sunahan malakaw ra. Dool ra kayo. So napos na jacuzzi diri. Wow. And then special shout out kang it's Tuna Vlog and Justin in Bohol Vlogs. Yes, special shout out to you. So thank you so much for watching mga sarog sana. So we hope na nag-enjoy kayo sa vlog namin and sa mga hindi pa nakapag-subscribe and follow sa aming social media accounts. So just follow and subscribe. So thank you so much for watching. So see you on our next vlog.